Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hormatlı görüşçüler. Geçe gelgen Çokar. Alaydağı Özkan Öken'in janağı ataklı Çokar'ının neveresi eken, kızının balası dep geldi. Tayında algan eken. Hazır jaşın kança dedi? Ekasi dedi. Ekasi. Boyu 1.55'tin üstü. Hazır günde bir aydan beri bağuda turgan eken. Az-azdan berip 10 kilogramga çeyin çıktı deydi. Şunday turç. Peşenesi agarıp kalıptır. Gün ısık ısıvadat. Kavağı. Moynu. Kökürögü. Butları tazar. Atacağını göstereyim. At semiz. Aytışı boyunca ulaktarga özü minip barıp жүрgөн экен. Aralat çelem deyt. Özü palban emesmin deyt. Kızıkçılığa karadım, baktım, çoğayttım deyt. Ana bizde at var ele jana gambit. Geçe oşonu alıp bunu verip üstüne 100 000 so'm akça bergen. Bizge 200'gө turdu. 200'gө balap berdi. Özü 200'gө algan eken. Oşol bağa bizge bala ötkürdü. Ona. 200'ün üstüne kim götür alsa baylanışıklı tuğandar. Satağız. At gene. Kulaklarında жақсы деп berdi o biraz kaç. Topa girişi, turuşu da жақсы деп. Эми азыр мындай карасак сemiz экен согумдун пулуна эле келип калды да бизге. Базарда деле semiz чоң аттар жакшы эле пулдан сатылып. Сойгону жалко. Эми түшүнгөн билген адам алып дальше кам көрүп жок дегенде үйүргө коюп пулун алам десе, мына өзү бул Чокардын кулундары деле чоң пулдардан сатылып жүргөн биз интернеттен көрүп калат элек, атакындай көзүбүз менен көргөн эмеспиз. Тарбиясы жақсы екен, аттынча алин ашыкча алиндай кыял жоругу жок экен. Колго караганы жок экен. Жебичи зор экен, жакшы. Ушул жака бастырып кой. Kimge тура келсе, кыял досум телефон номерди айтып кой. 708 80 52 53. Ошондо 200 000ге түштүк ичинде пайда болсо беребиз да. Беребиз. Көңүлдөн чыгарып кош берсе беребиз. Пешенеси агарып келаттыр, агарып калат ошол. Айым жаш өткөндөн чаар болуп кетет да. Бул жагын көрсөтүп коеюн. Мына, бул жагында деле чары бар экен. Кыскасы ушу, ден соолугу жакшы, жеп ичиши жакшы экен. Кыял менен сүйлөшүп, Нокен Рахманжанга келип, атты көрүп, минип текшерип алып кетсеңер болот. Biz болгон далили менен чыгарып койдук. Ассаламу алейкум рахматуллаху ва баракатух.